Они побоялись, видимо, что он будет об этом всем говорить, они его расстреляли и застрелили. Ukrainan 2015 yıl noçucur masyanits oyuna şeytemna oş gerzdittin. İxamte çabina örsiçuada öğrenç bu olar yerin memorial centern xilç belxon tobnu. Ser informatsiyas dö haçxil çadı ütürgdu xiyetriya oğan betü ha Ukraineçten bazaxil gerzdettir. Vornits oçuavol çusam çüve anç borvolçu dövüş duaç banat sernte gerzdittin. Pxi üyeler din üsinçün ehto belir dual gerzdüan telettir güye. Sultya din üsin şinits o svörjalda kaçir. Xilç xtılmış bu davuş boğuşa do memorial xilç belxuş şeykhan binç hostan tsetse yoqş. Şeyçer vinç noçuçu şoğuşnits oçq ditsir merkügel xoçun Kadyrov Ramzanan kritiko blogger volç Belakiyo İslam. Xiyetriya noçetem loçu dayaz binç audio xamte tövjiniz. Tsutya bo qa eskir xoçu qolnaşlilorn berke binç oltya gerstüan yertsun. Очень много трупов привозят из Украины в Чечню, и что один из них это какой-то парень, какой-то человек из Ойсхара, Чеченской Республики, которого убили его же сослуживцы, то есть кадыровцы. Убили его за то, что он сделал им замечание по поводу того, что они срывали кольца и золотые украшения с женщин. То есть с украинок имеется в виду. Он сделал им замечание, и эти трое, которые являются вроде из Курчалоя, убили его. Memorialın xilç belxoşado Belakiyev zdeytinçün tüyüşil şkarin şenyal. Tsir xamışsta güyüş dağlets xilvol qostag noçiçus havalina. Tsarih qidaxilır kuuşdats. Kadyrov Ramzan dukhan yoğuşdama yeder verik Ukraineçtami hacdine gor qoyzer gerg Respubliki ruaxır xo. Otsyoğan xoşdats milvır tsarih esker xo yeşeyla am xoy olurş. Doznal arha kuptyoğç bu onşlar yerin sanqiyetiş da yeder ya noçiçua dukha böş nağlaç bu yubertas temş böğç metti hausurham. Gergirnağın danis bir bu boş qiyirmiş tüyüssen. Sabolçan tazırdı boş ağoyu bu onşlar yer xoş. Söz gala ots informasiya kommentari tsayo.